ngisho shofa thengelwa sasibona esishayisa ngathi ngifuna ukuthi nele inkulumo kapha umthakathi lapho khona esho khona ukuthi upresident uRamaphosa bamnikeza futhi i-second chance ukuthi bakubonga ukuthi uya acknowledge isimo esenzakalayo but arabuyele back ahambo ikavangisisa kahle lento ambo iqonda kahle lento yabantu bokufika ukuthi inomthelela ongakanani ezweni ba appreciate ukuthi you acknowledge ukuthi okay ngiyanibona nenzani just go back ucabangisise kahle because right now abantu bakwesinye istate so kumele ukuthi ucabangisise kahle uzinike isikhathi esanele ubone uzofaka eqathweni zala abantu usikahle nami bengizofila kanje kuthiwa ngiyibona inkinga ayikho akusenelisanga lokho kodwa ke siyahlonipha ukuthi uzilo bazokhuluma ngalolu daba siyacela futhi ukuthi hamba phinde yohlala phansi alibukisise kahle ayiqonde indaba yabantu bokufika ngoba masikhuluma ngokuthi e-airport kubanjwe ama-drugs ka-1 billion ebanjwa kubantu bokufika ey'nsukwini kubanjwa ama-drugs empeleni abanjwe emngceleni lawa ka-1 billion e-airport kubanjwa ama-drugs ka-35 million eThekwini thina sakwazi ukuvundulula ama-drugs ebhilidini okwathi umuntu owabanjwa lapho wahamba wayokhomba ama-drugs olwandle ama-drugs ka-13 million so-ke uma ngabe sikhuluma ngokuthi la elokhuza edanda kuney'ngane eseyiphenduka imhambima ngenxa yama-drugs sithi eThekwini laphana e-King Dinizulu Park iy'ngane ezingaphezulu ka-500 amakhanda emizi amadoda amizi abaholi bakusasa sebephenduka imhambima kanjeyana eGoli ko-Hillbrow iy'ngane ey'phenduka iy'ngane zodokotela iy'ngane zamaphoyisa iy'ngane zothisha iy'ngane zey'khulu ziphenduka imhambima ngenxa yama-drugs yingakho-ke sithi uhulumeni akasilalele nalaba bokufika sithi abasilalele bephume ezweni silungise isimo sethu ngaphakathi ebese bebuya ngendlela eqondile uma uhulumeni engenayo imali yokuyokwakha umngcele thina siwumphakathi wase-South Africa umuntu ngayedwa e-South Africa anganikela ngosimendo kodwa neblock elilodwa sihambe semngceleni sizinsizwa siyolwakha mahala lo luyadonga singezukukhokhelwa ngisho isente ngoba sifuna izwe lethu libe lihle Ngiyabonga kakhulu bakukhalela sibonge nensizwa nokunsizwa Development Foundation ukuthi ukwazi ukuthi usungule isiza abantu kakhulukazi insizwa ukuthi sikwazi ukuyikhulisa ngendlela efanele njengoba kusho nje ibona ama-head emizi laba ibona abaholi bakusasa so uma sothula thina iy'ngane zethu that means azizuyithola i-South Africa siyabonga kakhulu uqhubeke nje ungapheli amandla nesiphiwo hawu amandla maningi kakhulu ngiyabonga mholi umholi unginike isikipha esihle lapho lesasigqokile nami sengizoba naso cha ukukhathala-ke nkosami ningasho ukuthi ningayikhathazi ngokuphela amandla mina ngiyoba umuntu wokuqala emhlabeni ongathengeki ngiyoba umuntu wokuqala nje ongathengeki emhlabeni ngeke ngize ngithengeke kungangcono ngife emavikini amathathu edlule noma enyangeni edlule singabe imali enkulu kabi thina wayekhona umashobane la wayekhona kulowo mhlangano lo singabe imali eyayiwukheshi hhayi ukuthi imali mhlawumbe ngangethengisa ukuzofaka kwi-akhawunti ngangiyibona ngase ngithi hhayi ngiyabonga yingakho nango-2012 nganikezwa mniklehuti u-1 million cash ngo-2012 yingakho ey'bongweni zami kuthiwa ukuthi ukhathile ungamane ubopha umthwalo uhambe khathile ubuyele kwelakini kwanongoma ngoba ayikho indaba eThekwini umuhle wona khathide ngoba uyancwadi imbuka incwadi liyajwakuzisa lowo layini loyo uyimiliyoni angichaza ngawo ukuthi ngingamane mina ngingabi muhle kwabezizwe kodwa ngingamane ngiyoba muhle ekhaya kunokuthi kuthiwe mina sengidayise ngawe njengoba ningibona ngihamba ngemoto enkulu nje sekuthiwa leyo moto sengiyithengelwe ngabantu abathi angiyeke lo msebenzi engiwenzayo laba bathenga le moto bathi lokhu esikwenzayo kuhle empeleni asibahlaseli abaholi sithi abaholi bethu abalungise yingakho thina insizwa nokunsizwa ngeke uyithole ihlasela umholi sihlale sithi akulungiswe ngoba ngenhlonipho izwe singalilungisa
ngenhlonipho singabuyisa unembeza ephoyiseni, ngenhlonipho singabuyisa unembeza kumhlonishwa, ngenhlonipho singabuyisa unembeza kwikhansela, ngenhlonipho singabuyisa unembeza kuhulumeni qobo lwakhe. So ke uma uhulumeni engenawo amandla okwenza into ethile akabuye azoba neqiniso athi akanawo amandla okwenza into ethile, sisukume thina siwumphakathi sizenzele ngoba yonke le mizi siyakhile asiyakhelwanga uhulumeni. Manje yini indaba besenze ngathi yena uyozokwenza yonke into? Khumbulani ukuthi uNkulunkulu ukhona, nikhuleke nikujwayele ukukhuleka. Amadoda ajwayele ukuya entabeni ayomemeza uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wafaka umoya wakhe emadodeni, mayikhuluma indoda iyashesha ukuzwakala. Ningalokho nithi nithemba imithandazo yomama yangolosini lapha hambani entabeni inhlamba leyo angisenayo ya kodwa inhlamba leyo phela. Thani wena nje baba ngicela ukuthi kube umeluleki wami ngoba ngeke ngibe baba inhlamba kuyolungisa anisazi izulu ngiyathembisa ubeke ney'nwele kodwa bengisacela